niko nawasaidia, ndiko ndabavyura, niko nawaamsha. Harageze Panatimia ko abakobwa bo muri 2026 kuwa binti wa 2026 mugira model, muwe na model. Hapana kurutana gusa kwisiga mascara, hapana kuzidiana tu kujipaga mascara. The big competition y'abakobwa b'uyu munsi ni Kamenge direct, Mutakura direct. Ariko Catherine Kuhlman, yari gikoko, niwe mama wa Benihin. Abakobwa bakera barabajea n'abajeanti. Mabiti wa zamani walikuwa ni majea na majeanti. I pray for you. Ndabasenge. Mwipodore ku mubiri, mwipodore ne mu mpemu mu izina rya Yesu. Kimwili na kiroho kwa mwipodore mu mubiri, mwipodore mu mpemu. Jipodore kimwili na kiroho kwa jina la Yesu. I can assure you. Ndavye aho muteba abakobwa bubu, ni muteba mu masengesho, muteba muri salon. Nikitizama pia mnakawia binti wa sasa sio maombi, ni msalo. Jesus. Hari mudamu witwa Maria Udwal Holter. Uyo mugore arenganye mu gisagara. Abantu barasohoka bakihana ataravuga ubutumwa. Umunsi umwe muri hotel. Siku moja iko mu hotel. Atarasohoka. Akatoka. Agomba guca hanze. Abariko barateka bose baratembagara mu gikoni. Walikuwa wanapika wote wakaanguka jikoni. Mwe nimbe zirawomora. Nyinyi hata panya. Ndabasengeye Imana ibatabare mu izina rya Yesu. Mungu awasaidie kwa jina la Yesu. Sisi ko ndiko ndavyura umukobwa kanaka nga. Sisi ko ndiko ndavyura umumama kanaka nga. Igihugu kirakeneye abamama buzuye muhemu yera. Kinahitaji wamama wamejaa Roho Mtakatifu. Igihugu kirakeneye abamama buzuye muhemu yera. Kinahitaji wamama wamejaa Roho Mtakatifu. Kirakeneye abakobwa buzuye muhemu yera. Kinahitaji wabinti wamejaa Roho Mtakatifu. Ibiganza hejuru uvuga ngo ni cewe ngiye kugaragaza muhemu yera. Weka mikono juu, sema ni mimi naenda kuonekanisha Roho Mtakatifu. Amen. Which generation? Ni generation. Generation bizarre. Generation bizarre. Abajene bubu. Wajene wa sasa. Nibazwi mu kumugurura ibimuga. Hawajulikani kwa kufungua viwete. Bazwi mu kugira abafiancé mu quartier yose. Wanajulikana kwa kuwa na wafiancé mu quartier yote. Bafise sheri wa saa 10. Wako na sheri wa saa 10. Na sheri wa 19. Wako na wa 19. Nicho gituma fake people. Ndio maana fake people. Zero miracle. Icho basi ni kukritika gusa prophet ngo mtangaza sivi. Ni kukritika tu eti nabii yule muujiza si ya kweli. Imani babarire simvuze nabo ba pastor ariko bagabanye kuza kuri Kaplan kunywa chai batangure prayer. Mungu anisemee sisemi na uchungaji, lakini wapunguze kwenda ku Kaplan kunywa chai, waongeze maombi. Basige baboneka ma restaurant kuruta ku misozi ya masengesho. Which kind of demons is this? Sindiko mvugana abindiko ndavyura generation. Sindiko nasema vibani kwa generation. Barakeneye abantu batebana n'Imana. Shiribiganza hejuru ngo turakeneye abantu batebana n'Imana. Weka mikono juu, sema tunahitaji watu wanaokawia na Mungu. Vuga ngo turakeneye abantu batebana n'Imana. Sema tunahitaji watu wanaokawia na Mungu. Turakeneye abantu batebana n'Imana. Tunahitaji watu wanaokawia na Mungu. Ino generation. Hii generation. Turakeneye abantu batebana n'Imana. Tunahitaji watu ambao wanakawia na Mungu. Today. Unamuzi. I tell you the truth. Ndababwije ukuri. Go and see. Gendurabe. Go and see. Gendurabe. Kusoda. Chai ya busuwi salasini. One story, Joshua iko na madawa. Ichecho mu gitondo bavuga inkuru imwe ngo Joshua afise imiti. Namwe mko na machai. Namwe mufite ivyayi. Ndaheza cy'ubuzima bwanyu. So ino generation runarungana irakeneye abapastori bavyuke. Tunahitaji wachungaji. Irakeneye abavugishwa bavyuke. Irakeneye intumwa zivyuke. Irakeneye abakobwa bavyuke. Ni bande bagiye kuvyuka bavuga ngo jewe ngiye kuvyuka. Kuamka useme mimi naenda kuamka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aba mama bubu. Wa mama wa sasa. Iyo bahuye. Wakikutana. Ni bavugana mu ndimi. Nurusaku. Umekaona kafulani. Kanajiona. Karibona. Akili mondani uji. Ubwenge bwuzuye ubuyi. Ndababwije ukuri. Urusaku niruzotabara imiryango yanyu. Ariko inkuru zo mw'ijuru zizohindura amateka yacu. Ninde yizera ko umwanya ugeze wa kuvyuka? I tell you the truth. Ndababwije ukuri. Harageze yuko muhura muri abakobwa babiri. Mutangura ngo Yesu ni umwami. Yesu arahambaye. Yesu ni wa mugabo nyawe. Yesu ni wadahemuka. Reke raka. Hey! Oh my God. I don't know if you understand. Eka ndeke ibyo bintu nabona biza gutuma abantu bagurika ku mabati. Ndaheza cy'ubuzima bwanyu. Jesus
But today bahuye yaramevye nanje yaramevye na mimi ashaniacha ameniacha na mimi ameniacha. Tie complètement abattu. Unasabia liste walikuebaga wewe ujaebaga hata mtu. Urukura harura liste y'abantu baguhevye wowe nta n'umuntu uraheba. Abantu bari paralyze bararindiriye amafuta kurimo. Watu wako paralyze wanasubiria mafuta ambayo yako ndani yako. Abantu bararusha bararindiriye Imana yawe yoko. Wanamsubiria Mungu wako. Vuga ngo abasi Imana yao basokomera. Zungumza wanaomjua Mungu wako. Niba mara gukomera. Wakiimarika. Basokora ivy'ubutware. Vuga amen. Amen. Mecha. Ba Catherine Kuhlman. Abagore nga Joyce Meyer. Wa mama kama Joyce Meyer. Isi yose iriko iratabagwa by Joyce Meyer. Ulimwengu mzima unasaidia kupitia Joyce Meyer. Kama wewe ulicaye Kamenge direct. Kamenge direct. Mutakura direct. Mutakura direct. Ubu rero karabaye. Sasa hivi imeshaikwisha. Pasha kwa rouge baiser na mauve baiser. Pasha alamaze kwa rouge baiser na mauve baiser. Which kind of a generation is this? Ni generation hii ya hegi. Nenda agiye kuvyuka vuga ngo nditeguye kuvyuka. Nenda kuamka zungumze ninajiandaa kuamka. Ndababwiza ukuri mutavyutse. Niwaambie ukweli bila mutahagurutse. Bila kusimama. Imiryango yanyu iri mu bibazo. Familia zenu ziko katika matatizo. Reka ndakubwira igituma. Acha nikwambie sababu. Ivyakozwe n'intumwa 16:31 ndakwereke. Matendo ya Mitume 16:31. You see my son? Unaona muhungu wanje. Generation. Urunganwe. Banashindana masuruali tu, not power. Barutana mapantaro gusa pana ubushobozi. Baramwishura bati. Wakamjibu eti. Izera umwami Yesu. Amini Bwana Yesu. Urakira. Utapona. Wewe nabo muzu yawe. Ndani ya nyumba yako yote. Kwizera umwami Yesu. Kumwamini mfalme Yesu. Sukuvuga ngo ndakwizeye. Sio kuzungumza eti. Bisigura ngo situation yose. Inamaanisha eti uri kuracamwo. Uraba situation. Uraba Yesu. Unamtizama Yesu. Balei jata. Uku kwizera umwami Yesu. Uku kumwamini mfalme Yesu. Gutuma dukira. Inasababisha tunapona. Sukwizera ngo ndakwizeye. Sio imani eti naamini hapana. Bache kukwirikana ku munzu. Wamesha kufukuza ndani ya nyumba. Ndizera Yesu. Ninamwamini Yesu. Urabuze minerva. Umekosa hada ya shule. Ndizera Yesu. Ninamwamini Yesu. Kadogo anaguhevye. Kadogo anakuacha. Ndizera Yesu. Ninamwamini relation ibaye brisée. Ndizera Yesu. Uko kwizera 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 Yesu. Kuzana gakiza mu miryango yacu. Hata wokovu katika familia zetu. Ivyo abongereza bita consistency. Vile ambavyo Waingereza wanaita consistency. Rely on kumugumamo. Kubaki ndani yake. Kukweberayo. Yani kuingia ndani yake kabisa. Ngomana ndakwizeye. Sio imani tu kumwambia Mungu ninakuamini. Kama bakakwiru ugahebana n'umusoro ukacutangura kuvuga majambo atariyo. Afu baadaye unatengana na kijana unaanza kuzungumza maneno mabaya. Ukwizera Yesu. Kumwamini Yesu. Gucika imvugo ya. Ibadilike kwa msemo. Uri kuraganira nawe. Uko nazungumza. Akumva yuko anavugana na sheri wa Yesu. Anasikia kwamba anazungumza na sheri wa Yesu. Ivyo bibaye vyinshi. Hivyo vikiwa vingi. Ako gakiza karisuka mu miryango yao. Wokovu unamiminika ndani ya familia zenu. Hapana kwizera Yesu mardi. Hapana kumwamini Yesu siku ya Jumanne. Mercredi. Siku ya Jumatano. Jesus. Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Igihe kiraje. Muda unatimia. Kandi kirashitse. Tena unatimia. Aho abantu bantaco. Mahali ambapo kubera Yesu ashoboye vyose. Bagiye gukora ibikomeye muri kino gihugu. Kutenda vikubwa ndani ya hii nchi. Sasa ugomba kuweza. Nafanana na malizia. Ugomba kuweza. Nahitaji kumaliza. Iyo uri umusore. Kama uko kijana. Ukabona mpapa nk'uyu. Unaona mzee kama huyu. Ahaguruka duza maboko. Anasimama ananua mikono yake. Wiyumviriki. Unajifikiria nini? Warusikori rimwe aduza maboko undi musore ariko araraba telefone muri eglise. Muda mwingine anapandishaga mikono, mwingine kijana anatizama ndani ya simu. Iyo uri umusore. Kama uko kijana. Umupapa nk'uyu. Baba kama huyu. Akumva revelation. Anasikia revelation. Agachafuka. Na anapiga magoti. Abatwigishiki. Anatufunza nini? Kwizera Yesu sigikogwa ukora rimwe n'ubuzima bwa chaque seconde. Kumwamini Yesu sio kazi ambayo inatendeka mara moja, ni maisha ya kila sekunde. Probleme dufise. Tatizo ambayo tunayo. Twarafashe kwizera no kuinforma. Tumechukulia imani na kujulisha kama ni mamoto. Sikuvuga ngo ndazi ko yabayeho. Sio kuzungumza eti ninajua kwamba ameishi. Shetani arabizi kukurusha igeze no kumubona. Shetani anajua zaidi yako, amewahi hata kumuona. Yarafu yakazuka. Amekufa na kafufuka. Sinao wamuhamvye, abamuhamvye babiri kukurusha babimenye n'imbere yawe. Sio hata wewe umemzika, na waliomzika wanajua zaidi yako, wamejua hata kabla yako.
Nukwizera kuvuga ngo ni imani inazungumza kwamba uwapfuye yaramfiriye. Aliyekufa amenifia mimi. Sikuvuga ko yapfuye. Sio kwa sababu amekufa. Nukumenya ko yagupfiriye. Ni kujua kwamba amekufa kwa ajili yako. Sikuvuga ko ari umwami. Sikuzungumzia kwamba ni mfalme. Nukumenyesha ko ari umwami wawe personnel. Ni kujijulisha kwamba ni mfalme wangu kibinafsi. Uko niko kwizera tudafise muri eglise. Hiyo ndio imani ambayo hatuna kanisani. Yesu ni umwami yego. Yesu ni mfalme ndio. Kuva wabivuge ni giki cyahindutse. Tangu ulipovizungumzia ni kipi ambacho kilichobadilika? Biri artificiel. Yani ni bisanzwe mu rurimi rwawe. Ni vya kawaida kwa ulimi wako. Ariko tanguye kubaho. Ila ukianza kuishi nk'umuntu atiganza. Kama yule mtu ambaye aganzwa n'uwo mwami. Anatawaliwa na huyo. Ivyo nivyo twita ukwizera guhindura amateka yawe. Hivyo ndivyo tunaita imani ya kubadilisha historia yako. You see, urizera mama wawe ndabizi. Urabona unamwamini mama yako ninajua. Kuburyo nigi uri mu ibarabara usitaye. Kwa nyingine namna ukikua mama bisiga ngo kwizera kwa mama wawe inamaanisha imani ya mama yako. Uramwemera nigi wamusize muhira yuko ari intervention yawe. Kwamba umemwacha nyumbani ya kwamba ndio so kwizera Yesu. Sasa kumwamini Yesu gutegerezwa kuba mu rugezo rurenge ukuntu wizera mama wawe. Inapaswa kufikia kiwango cha gisi ambavyo unamwamini mama yako. And the Bible said na Biblia go wena abo munsi yawe bose. Wewe na wandani ya nyumba yako wote mtapona. Ijambo gukira ngao. Neno mtapona. Ni jambo j'Igiheburayo yasha. Ni neno la Kihebrania yasha. Yasha. Risigura deliverance. Inamaanisha kufunguliwa. Risigura ngo kubu witekemvya. Inamaanisha kuwa uhuru. Ni jambo j'Ikigiriki soteria. Ni neno la Kigiriki soteria. Iko jambo soteria. Ilo neno soteria. Risigura ngo protection. Inamaanisha ulinzi. Sécurité. Santé divine. Santé divine amagara meza y'ubumana. Uhai bora wa ndani ya Mungu. Deliverance total. Ufungulivu wa kuenea. Na prosperity. Na utajiri. Ijyo niryo jambo. Hiyo ndo hilo ni wizera Yesu. Ukimwamini Yesu. Wewe na familia yao. Wewe na familia. Muzorindwa. Muzosigamwa. Muzokira. Muzororanigwa. Muzobohoka. Tafunguliwa. Ko tubayeho nk'imbohe. Kwa sababu gani tunaishi kama wafungwa? Ni kubera ukwizera kwacu. Ni kwa sababu imani yetu. Ari information. Ni information. Mami ndakwiyaye. There are people there. Hari abantu ngaho. Nigeze mwami ndakwi. Imani ikavuga hagati ya jewe n'ujya musore. Mungu anazungumza kati yangu na yule kijana. Nani ambaye umemjipa? Kwa abantu badakizwa n'ubabare umusore akwandikiye message imwe mbi ijoro ryose n'ujyama daddy vyuka unsengere gato igitima ko kiradunda. Warihaye umunyagihugu. Umejitolea mraia. So even Jesus is shocked. Na Yesu aratangara. Changena bareke nigende. Hawa ni waache nijenge. Ega bagwayi bakize. Wagonjwa wameshapona. Mwacho icyo niko ndavuga. Umeliwa vile ambavyo niko navizungumza. Ari umuntu aririmba nibisaba kugukora. Girango menye kuri muru. Ukibaza ko arabona Yesu kumekona na sheri wake. Na Yesu kumbe ariko arabona sheri wiwe. We know you. Ukabona yinjiye mwemwe ariko kibaza iyi mwemwe ko abantu buzuzwa bariko baravuga ko abantu buzuzwa bavuga ngo mana hezagira mana tanga gakiza ukacyumva ariko wait akuzuzwa ra ya mariage ra which spirit is that? Iyo ni mwemwe yahe imwemwe nizirongogwa zifise umugabo wosigaye uzuzwa ugasaba mariage. Wana jazo naomba mariage. Nibishoboka. Haiwezekani kuzura mu mwemu yera. Kuja ndani ya Roho Mtakatifu. Mariage. Never. Ntibibaho. Petero ari ku musozi. Petro yuko mlimani. Igiye yujujwe. Alipojazwa. Yibagiye n'inzu yiwe. Alisahau hata nyumba yake. Avuga ngo twubake isago zitatu. Imwe yiwawe. Imwe ya Eliya. Imwe ya Musa. Ingine ya Musa. Tujujwe. Tukijazwa. Turibagira imibiri yacu. Tunasahau miili yetu. Kuko turi mu mwemu. Kwa sababu tuko kiroho. But today. Ariko no musi. Urasengera umuntu. Unamwambia mtu. Akagwa. Anaanguka. Ya modoka. Ile gari. Mana yuzuje mwemu yera change yujujwe Toyota. Mungu amejazwa Roho Mtakatifu au amejazwa Toyota? Mu mubiri dusaba imodoka mu mwemu nibishoka gusaba imodoka wigendeshe gute kandi mwemu zararongowe. Kiroho uwezi ukaendesha gari utaendesha aje na tayari roho zimeshaolewa. Sinase ko uvuga ngo mani imodoka mu mubiri. Sikatai useme Mungu nipatie gari kimwili. Urujujwe. Umejazwa
Maana ya mariage we. Mungu ile ndoa we. Nabidi niangalie ni roho ya kuku nje iko na kufanya. That's not the spirit. Bise bakonda baneza ko atari mwe mu ingo kirikira kugira gucyo. Reka dutahe tuzobandanya next week. Acha turejee nyumbani tutaendelea wiki ijayo. Tiri wiganza juruvuga ngo ngiye kuzana ikanguro mu muryango. Inua mikono juzi nizungumze nenda kuleta wa. Ngiye kuzana ikanguro mu muryango. Nenda kuleta wa msoni. Ngiye gusenga kugeza abiminduka. Ninaenda kuomba. Ngiye gusoma ijambo kugeza abiminduka. Nenda kusoma neno. Ngiye kwizera Imana kugeza abiminduka. Amen. Amen. Salomo. May God have mercy on us. Imani tugiriri imuwe. Imani tugiriri imuwe. Mungu atunenee rehema. Ndababwiza ukuri. Niwaambilishe ukweli. My daughter, can I pray for you? Mkobwa wanje ndashobora kugusengera. Bamahoro, shiri biganza hicho. Kuwa na amani, inua mikono juu. Father, remember this daughter of mine. You see, mwabonye wako aragenda. Daimoni yalikuwa inamtorokesha. Pepo ilikuwa inamtorokesha. Daimoni ilikuwa inamtorokesha. Pepo ilikuwa inamtorokesha. Tuda sense ngo tugume turi sensible mu mwemu. Abantu badusohokana kuja. Sasa kama tuombe tubaki tuko sensible kiroho, watu wanatoka hivyo. Ko sensibility mu buryo bw'imwe barayubaka. Sensibility ya kiroho wanaijengaga. They build it. Inajengwa, irubakwa. We build it. Turayubaka. We build it. Turayubaka. Gitondo nabonye yereko. Asubuhi nimeona maono. Sayereke eglise yayerekeye jewe. Haihusu kanisa, inanihusu mimi. Nabonye meja. Nimemwona mecha. Tuko turaganira. Tuko tunazungumza. Hama ndiko ndamubwira. Afu niko ninamwambia. Ndiko ndamuganiriza kubijanye no kuba umwana w'umwizigirwa. Atambwira ngo it's okay, ni sawa. Niko namzungumzisha kuhusiana na kuwa mtoto mwaminifu. Akanambia ni kweli. Atambwira ngo ariko. Akanambia ila genda kwa Hara akufasha. Nenda kwa Hara, Prophet Hara akusaidie. Nikaamka. Ndafisi kitabu. Na kitabu. Changenda kufuata kitabu cha Prophet Hara. Nikaenda kuchukua kitabu cha Prophet. Kina page 60. Sinasubiye guhaguruka na hagurutse mejeje kukijya cyose. Sikuongeza kusimama, nimesimama na maliza kukila chote. 60 page. Boom. Celeste giye washitse abana bakamamagara abonye neba nariko ndangiza page 5 zanyu. Nilikuwa namalizia page 5 za mwisho. Kuko kwizera Imana no kuprioritize ivy'Imana. Kwa sababu kumwamini Mungu ni kuprioritize vya Mungu. Let me say this. Reka mvuge bino. Ino generation. Hii generation yaramaze gushira maso kubitangaza. Imeshaweka macho kwa miujiza. Twebwe ntiduhagarara imbere yanyu. Sisi hatusimami mbele zenu. Kubera ko twashize amaso kubitangaza. Kwa sababu tumeweka macho yetu kwa miujiza. Tuhagarara imbere yanyu. Tunasimama mbele zenu. Kubera ko twashize amaso ku Mana y'ibitangaza. Kwa sababu tumewekeza macho yetu kwa Mungu wa miujiza. Hariyo difference. Kuna utofauti. Yo gushira maso kubitangaza vy'Imana. Ya kuweka macho kwa miujiza ya Mungu. No gushira maso ku Mana y'ibitangaza. Na kuweka macho kwa Mungu wa miujiza. Yes. Gushira maso kubitangaza vy'Imana. Kuweka macho kwa miujiza ya Mungu. Bitabaye n'Imana urayiheba. Bila havitokei na Mungu anamwacha. Gushira maso ku Mana y'ibitangaza. Kuweka macho kwa Mungu wa miujiza. Bitaraba uracayirindira kuko niyo waravye. Kabla ya kutokea ungali unamsubiria kwa sababu ndiye ambaye unamtazama. You understand what I'm talking about, my son? Urikura tahuriza niko ndavuga muhungu So wacu. this generation. Rero runo runganwe. Sinzi ko natwe twagize maereur. Sijui ya kwamba na sisi tumefanya hizo matatizo kwa kufundisha. Ariko buhoro buhoro. Ila pole pole. Abantu ntibagifise umutima ku Mana. Watu hawana moyo tena kwa Mungu. Abantu barashize umutima kubitangaza vy'Imana. Watu wameweka moyo kwa miujiza ya Mungu. Nico kituma muri no generation. Ndio maana ndani ya hii generation. Abantu batagira isoni gukora icyaha. Watu hawana aibu. Kandi ntibari tayari kwihana. Tena hawako tayari. Kuko ni washira umutima ku Mana. Tena ukiweka moyo ukoze icyaha uzofukamira Imana. Tena dhambi utamsujudia Mungu. Utangiye gushira maso ku Mana y'ibitangaza. Ukianza kuweka macho kwa Mungu wa miujiza. Muzokwigera uheba Imana. Hautamwacha Mungu. Ushize maso kubitangaza vy'Imana. Ukiweka macho kwa miujiza ya Mungu. Nejo kumugoroba uzawahevye. Na kesho jioni utakuwa umemwacha. Uyu mugabo Mana avuga imvugo igoye gutahura akubwira ngo ejo ndaguhezagira ukibaza ngo ni ejo kumugoroba kumbeje kuvuga imyaka 30 kuko kuri we umunsi umwe ni imyaka 1000. Huyu baba ni wa maajabu, akikwambia nitakubariki unaweza kujifikiria ni kesho jioni, panapita hata miaka 30 atakubariki kwa sababu yeye siku moja ni kama miaka 1000. Nagoma nagucinege. Nilikuwa nahitaji nikuvunje moyo. Magazi mbele yao. Nikisimama mbele zako. Nakubwira ngo ejo ndaguhezagira niko Imana ivuze. Nakwambia kesho nitakubariki ndivyo gisa Mungu anazungumza. Unapita unaona 10 milioni. Unashuhudia. Unashuhudia. Ndabizi ko atari Imana yaguhezagira. Najua kwamba sio Mungu amekubariki. Ni nyogokuru wao.
ni tate yako. Kuko umunsi yo izoguhezagira. Kwa sababu yeye siku uzonanirwa no gushinga naye kuko twese twava tugufata kubera kasho zo ufite. Utashinda na kushuhudia kwa sababu sisi sote tutakukamata. Uronse 2 millions ejo. Ukipata 2 millions kesho. Ni Imana yakugumije ikarindiza umuhezagiro kuko umuhezagiro w'Imana. Sikintu uranguye umunsi kigaherejo. Iguhezagira rimwe bikaba birangiye. Mungu baraka ya Mungu sio ambayo Mungu anakubariki leo na kesho naisha, hapana. Ni baraka ambayo anakubariki miaka yote milele na milele. Ndabikubwiye. But keshi rero akini mara nyingi ari nigiye mushingi naye kumeza Kristiani yabaye. Muda mwingine mnashuhudiaga hata kwa baraka shetani ambazo ameziwapa. I'm sure for that. Ndisire ni hivyo. Nimba wa urusenga. Kama unaombaga ukachironga kazi gatumye utazosenga imyaka 3. Unapata kazi ambayo itakusababishia usiombe miaka 3. Suzuma neza waguhezage. Tunasikia kubera ko umutima uri ku bintu. Lakini kwa sababu moyo uko ku vitu. Ari umuntu umwe yantwengeje umusanisha. Kuna mtu mmoja amenichekesha, msanii. Eko mbwira ikintu ndatwenga. Akaniambia kitu nikacheka. Urabona umukristo uyu munsi. Unajua mkristo wa leo? Atsita yakagwa. Akikwa anaanguka. Anatukana shetani. Achatuka shetani. Ni kweli sio kweli? Alikuwa atsita akagwa ku mafaranga. Lakini akikwa anaanguka ku pesa. Arahimba zimana ngomana naguye neza na yaguyeko. Anamtukuza Mungu, anamwambia Mungu nimeanguka vyema, nimezianguka. Uri ku Mana uri ku bintu vy'Imana. Kwa sababu moyo wake hauko kwa Mungu, uko kwa vitu vya Mungu. My dear and my father. Mukunzi wanje kandi Imana yanje. I pray for your people. Ndasengera abantu bawe. Basubize imitima yabo kuri wewe. Warejeshe mioyo yao kwako. Ndatuye nize. Ninakiri nikiamini. Yuko uyu muntu shetani yatwaye kure. Yakuwa uyu mtu ambaye Ibilisi amepeleka. Shetani aramurekuye. Shetani anamwachia. Uyu mutima uragaruse ku mwami w'abantu. Moyo unarejea kwa mfalme wa falme. Muranyemereye ko twosenga gato. Na nikubalia tuombe kidogo. Tuhaguruke kugira ngo ceduhereza kuri. Tusimame ili tupite tunamaliza. Tugiye gusengera kino kintu. Tunaenda kuombea hiki kitu. Kwizera Imana. Kuamini Mungu. Gushira umutima ku Mana y'ibitangaza. Kuweka moyo kwa Mungu wa miujiza. Kuruta gushira umutima ku bitangaza vy'Imana. Ni zaidi kuweka moyo kwa miujiza ya Mungu. Ni bande bumva ko twosenga sengesho. Ni wangapi wanasikia kwamba tuombe ile ombi? Tugomba tuvuge ngo wa daimoni we wansama. Tunahitaji tuzungumze pepo ulionisababisha kuzubaa. Ugatumashira masa hatari wo. Ukanisababisha kuweka macho yangu uyu munsi ndakwirukanye. Leo ninakufukuza. Amaso yanjye aragarutse kuri Yesu. Macho yangu yanarejea kwa Yesu. Vuga mu izina rya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Vuga ngo wa daimoni we. Sema pepo. Wazani yagasamazo. Unaniletea kuzubaa. Bigatuma samarira ibintu. Ukanisababisha kuzubaa. Hako ndabi Imana itanga ibintu. Ndagusambuye mu izina rya Yesu. Kusambua kwa jina la Yesu. Senga. Does your time.